На въезде в село Башмак Сакского района теперь стоит такой указатель. Выходцы из села установили его своими силами, добившись разрешения от властей. Көп мешақатлардан кечіп, нейседе бір елдан соң бір иншарет қоймаға бізге рұқсат берділер. Это уже второй указатель, установленный активистами в селе Башмак. Первый встречает въезжающих в село со стороны Акмесджита. Шындыгы мында жематы бар, қалған қарт жемат орыслар, бабушкалар, дедушкалары бар. Олардан да сорасаңыз, олар епсі білет татарча. Башмак көйі дейді. Автобусда мындан Саққа кетсек, автобусда Кезлевге кетсек, еркес тоқтағанда Башмак останови дейлер уже адет болып қалғанда. Что же значит название села Башмак? У выходцев из села несколько вариантов. Башмак с крымско-татарского тёлка. Есть еще Башак, колос. 5-6 тане адам башы ақ болғаннан соң Башмак башы ақ қой деп, ондай деп бір несі бар, бір варианты бар. Село Башмак существовало еще в ханские времена. Оно хоть и было небольшим, но здесь была и мечеть, и своя школа. Исторически крымско-татарское село Башмак располагалось в степи, в Балке, неподалеку от современного Рунного. Выходцы из села говорят, что их предки намеренно строили дома в низине, спасаясь от ветра. Сейчас от прежнего села Башмак практически ничего не осталось. Выходцы из Башмак бережно хранят историю села. В 2013 году была издана книга о селе и ее известных уроженцах. Мен білгеніме көре, 19 асырда немселер мұнда евлер құралар. Сон о немселерден екі дане Қырым татар адамы, бұл екі дане Абдурешит сатып алалар бұл көйін. Емді шо евелге азы дада Башмак қала. Жеңтен евел бұл көйде Жемил Керменжіклі мұнда чалыша өже бұл көйде мектепте. Емді дерс бере. Осман Амит келе, берде Осман Амит языcılarмен көрішулер ола. Көйдешлер пик muhabbet öyle bir dost olup yaşaylar birbirlerinden. Bizim Karpabamız Acı Halil boğamında Acı Halil kombaynör boğan, kombayncı. MTS'te çalışkan Sak MTS'inde. Ama Cenk'te Nikolayev şehrinde, mana Ukrayna'da Cenk'te Nikolayev şehrinde desant düşüp, anda vefat etip, anda jıyılgan. Jıyılgan yeri de belgisiz. Evvelde şu bizim Tatarlarının şu koyunu, Bashmak koyunu mezarlığı болған мына bu yerler. Mında zernotok kurdular, olar zernotok. Şu zernotok kurganda bu yolunu yasap saldılar. Bu mezarlığın çeti bolsun dep, baş taşları уже yok, bu şeyler yok, hepsi yok болып ketті мына. Bu и meni Karpabam Emrasan Karpabamın iyi болған bu işte. Ana o soqır qi. Anyaqda iki qi болған, ana o Orçabetten действующий qi болған. Jam болған, ну енді jamı o vaqtda Karpabam qırdırgan o jamını bir evçik болған. Tipичный jamı bu bir evçik adamlar kelip namaz kılmak için jam болған mında. После выселения крымских татар Башмак сначала переименовали в Известковое, а затем в Рунное. Жители села Башмак были высланы в Ташкентскую область Узбекистана. В ссылке они не забывали родное село и наставляли детям возродить его. Несколько лет назад усилиями активистов одна из улиц в селе была названа именем Месута Решетова. Памuk tarlalarında çalışıp brigadir oldu, birinci traktörcü oldu, son brigadir oldu. Ondan son kolxoz reisi oldu. Bölük müdürü oldu ve şu yılları çalışkan ve emekteki yengişleri için demek Lenin ordeni, Oktyabr Revolüsyası ordeni, Sovet hükümetinin bir yüksek ordenlerini takdim edildi. Сейчас почти половина жителей села – крымские татары. Выходцы из Башмак возродили традицию встреч односельчан. В планах у них переиздать книгу о селе, дополнив ее новыми материалами.